ebekezele njengemvu eqinisela bemlimaza elimala athi engasenawo amandla bambizela uSimon waseKhurene ukuthi akathwala isiphambano engashongo ukuthi siyamsinda ngoba wayezoyifeza injongo kaNkulunkulu ngawe noma kusakusinda ukuye eCalvary wayezofika ngoba uthena yena uma singedlule lesi sitsha ngingasiphuzanga makwenzeka intando yakho amfaka umqhele wamefa lithi iBhayibheli uma umuntu edla isona ensimini yaseYedeni umhlaba waveza ameva amele isiqalekiso esivela ngesono uJesu Kristu wathatha umqhele wameva bamgwaza ngawe ekhanda kathi bewufaka ngenkani wamdabula xhaza igazi abantu babekezele ezonweni namanje igazi likaJesu sixhaza bemhleka bethi wamshaya uNkulunkulu eshawa yibo ichaza igazi lomuntu ongenacala ngenxa yomuntu onecala ebalweni isono zokufeba uJesu engafebanga bamfaka umqhele wahlaba umqhele ngoba isono siyahlaba bamhlaba umqhele wameva isono zethu zaba umqhele wameva ekhanda likaJesu haleluya izono zethu zaba zipikili ezandleni zikaJesu izono zethu zaba zipikili ezinyaweni zakhe izono zethu zaba umkhonto ohlangothini likaJesu wagebisa ikhanda wafa ngenxa yethu lithi iBhayibheli ongasazange isono uNkulunkulu wamenza isoni yize thina senza ukulunga ezodabula incwadi yecala lethu ethela uSathane ngehlazo bala emnqoba ngazo isiphambano wayithatha ikhesi yabuya ngakuye ukuze akunike iblessing akunike isibusiso ungahamba uphahlazwa zimoto iphele naloyo nto emndenini wakho ngoba ikhesi yongakholwa uSathane ayishintsha yenza ukhondolo ngeyameva kahle ngoba uSathane uphila ngegazi ingakho ingafanele ngoba njalo mayenzekile uyadla yena ongasazange isono wamenza isono ukuze thina senziwe ukulunga kaNkulunkulu ungahlala kanjani emva kobuhlungu obungaka ungabekezela kanjani umuntu wesifazane okuthiwa ugude ekubeni neyinseka emva kobuhlungu obungaka ubuhlungu obungaka Jesus ungaqinisela nje kanjani emva kwepain engaka indodana yomuntu athi senzofa esiphambanweni athi indodana bheka unyoko athi indodana bheka unyoko uJesu eshiya uMaria ezandleni zikaJohane umpostoli athi uJesu akusibo bonke abathi inkosi abaye emusweni kodwa mabaqale kuphe entandweni lithi iBhayibheli intando kaNkulunkulu yiyo leba sikholwe indodana yakhe yiyona intando kasonini nanini ngofika uthini kuNkulunkulu lifikile nangakini intando so that men are without excuse awungeke ube nazana angithandaza ngale ndaba emfishane eWelsh cabanga ukuthi kuse-Wales eWales
lamazwe enza iUnited Kingdom. eWales kwakunemayini, kunamadoda asebenza emayini. Amadoda amathathu asebenza emayini engabangani asebenza emayini eWelsh. Amabili asindisiwe, eyodwa ingasindisiwe. Yase ishunyayezwa kwaphela intshumayelo, iziqhenya, isikhokho ayithatheki lento kalula. Shumele bakhathala amabishop, akhathela ama-archbishop, akhathela abavangeli, kwahluleka abashumayeli. Yathi le ndoda into enze ingasindiswa ukuthi uNkulunkulu angayenza kanjani lento yokuthi ivangeli libe umahala liqedile ukufaka endaweni enhle kanje izulu okukhulunywa ngalo. Yathi ibona ngathi scam lento into engekho ngenxa leso sizathu. Singaya kalula kanjalo nje zulu ngokwamukela uJesu sesiphakathi. Athi hayi bafethu kudlalwa ngani lento. Bayicabangela ngokusizwa uNkulunkulu abangani bayo. Bayibuza umbuzo omuye lo mbuzo ngolinye ilanga. Ukuthi njoba wena uthi ngeke usindiswe nxa uthi insindisa umahala. Awuyithembi ukuthi namandla okufaka ezulwini. Ayikho into umahala engaveli ukufaka endaweni enkulu kangaka izulu. Wena njoba singena insuku zonke emgodini wemayini singena siphuma, wena ukhokha malini ngongena na ukhokhe malini ngokuphuma. Yathi abafethu bala uyona into elula le. Into eniyazi impendulo yakho. Mangena emgodini mina ngingena ngecash yasemsebenzini. Bayibuza ukuthi iwumahala yini le cash ongena ngayo. Wathi cha phela imali ikhokhele yona. Athi mangiphuma ngiphuma ngayo futhi cash lasemsebenzini. Uphuma mahala yini emgodini wemayini. Hayi imayini ikhokhele. Siyathandaza. Sibuse siyathandaza. Athi ke bona abangani bayo, insindiso kaNkulunkulu injalo. Siyamukela mahala. Kodwa uNkulunkulu umnikazi wayo wakhokha ngokunika indodana ayithanda wayinikizwe. Indodana yona yakhokha nayo ngokunikela ngomphefumulo wayo ube inhlawulo yecala. Le salvation eyimahala kithi ayiwona umahala kuNkulunkulu. Wadela indodana yadela ukuphila, sasindiswa thina. The price has been paid. Hayi thina kodwa sonini nanini ungayidelela iwona umahala. The price has been paid. Ngoba lento ufanele ibe ngeyabantu abampofu nabanemali. Bazothiwa mayikhokhela khona ababengeke bakwazi ukukhokha babeyolahlekela ukuphila kwabo. Sesithandaza bandla lime ngenyawo. The price has been paid. The price has been paid. uJesu walikhokha imnandi. uJesu walikhokha leli nani. Leli nani lalenza singakwazi ukuthandaza kuNkulunkulu. Lethi iBhayibheli izono zabantu zazi kusithini ubuso kukaNkulunkulu, uNkulunkulu engabezwa abantu ngenxa yezono zabo. The price has been paid. Ungayitshela ukuthi lento imahala kuNkulunkulu, imahala endodaneni, imahala kuwe, ikhokhelwe. Wena uhamba phezulu kwecala mongamukeli uJesu lento eyamehlela iyokwehlela wena isikwehlela esihogweni ngoba lithi izwi kaNkulunkulu ungalamukeli izwi kaNkulunkulu lensindiso lithi kuza nesijezo esikhulu. Lethu uJesu yamehlela efela wena uyohlela wena kwesihogweni amadimoni akuhlabe ngemfolo kweyikhipha. Ithi intombazane yomlungu yahlutha uNkulunkulu wayibonisa isihogo. Ithi yabona nabangani bayayiphuza nabijiki begwaza bekhipha ehlukaniswa nomzimba nekhanda. Aphinda amadimoni abahleka abuyisele ikhanda abafaka emlilweni ngekhanda abaphinda baphule ngemfolo. The price has been paid. Lento ehlela uJesu iyokwehlela wena ekulahlweni ezweni elinombaye. La ubuhlungu bakhona bungapheli. Umlilo wakhona bakushisa 24 hours kodwa awucisheki.
basha 365 days onyakeni, akukho vacation leave, akukho usuku lokuphumula. Khona indlela ekuphileni, khona indlela ekufeni. Ungakwazi ukuyikhethela ufake ukuphila empilweni yakho. Ufane nami ngaphuma ekusonteni ngamukela uJesu, ngoba masiye ezulwini sidinga indodana kaNkulunkulu. The price has been paid. Cela ubone umuntu othi ngiyamamukela lo Jesu, ngiyamamukela lo Jesu omhluphekele kangaka. Cela ubone isandla somuntu othi uyamdinga uJesu emini ilanga libalele etendeni logesi wethu. Cela umuntu othi uyamdinga uJesu eyinkosi nomsindisi aphakamise isandla sakhe. Uthi uJesu mangivuma phambi kwabantu ngiyavuma phambi kaNkulunkulu, ngivumela phambi kwey'ngelosi. Mawumphika phambi kwabantu uyakuphika phambi kaNkulunkulu, akuphike naphambi kwey'ngelosi. Umkhuzelane wena ophakamisa isandla. Ungavumeli abangani bakho bakudidise bathi uthani manje wena wasidayisa. Wenza kahle mfowethu wakufaka ukuphila empilweni yakho. Mayikhona omunye othi uyamdinga uJesu, ngicela ukubona isandla siphakama njengesamba mfowethu. Mangabe ihlazo kwamukela uJesu endaweni yaseposini kube isitayile ukwenza izinto ezironke. Abusise uNkulunkulu dadewethu omncane. Uma ekhona nomunye bazalwane uthi uyamdinga uJesu eyinkosi nomsindisi, ungamcabangi ngisho uma wakho, ungacabanga ngisho usisi wakho ofike naye noxoxa senigoduka. Wena yenza lento ohalela ukuyenza. Abazali bangayibheki ingane futhi. Mayekhona uthi uyamdinga uJesu bazalwane, siphakamise nje njengalesama uma ufuna uthisha abheke wena eklasini. Siphakamise siqonde. Shayela uJesu izandla. Wahla Jesu. Shweba Satan. Washweba. Jesu. Washweba mshwebi. Wahla Jesu. Cela ukuba abazalwane bamadile phansi izandla, cela ukuzibona kokugcina ziyaphezulu. Ungaqiniseli uzenza umuntu olungile ungalungile. Ungaqiniseli wenza ngathi ungcono kunoJesu ungengcono. Ungaqiniseli uJesu uzongena ezulwini ngokusonto, udinga igazi likaJesu elithathelele izono. Ungazembathisi izono ube muhle ngaphandle, umubi ngaphakathi. Thola usonto